جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح هذه الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محبة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد أيها الناس أيها المؤمنون حييكم بتحية الجنة بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kiingkatan sasanglitan iwan pupudjihan tupot pa Allah subhanahu wa ta'ala amuin tupot iwan mapatut pagsaddihan sin ipon sin manusia sin kataan ibadat niya. Alhamdulillah, amuin yari na isab kita niyo dihilan zaman, waktu, iwan opportunity, makapuso, makarungog, patumtum, nasihat, ng mga kaguruhan, iwan katawtay manguran, amuin kiyawa, patumtum ng Allah subhanahu wa ta'ala, iwan ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sab kita niyo di matong program Sautus Syabab, suara si mga sila bata bago. Alhamdulillah, nainino mga nainino na wala na kami nakakari. Hati ko ba kakabisihan iwan simbya kalamahan lumbaran na wala na nakakari. Inshallah subhanahu wa ta'ala nayari na nagbalik. So inshallah ayaw ka masumo amuin dungo iwan manayhog si mga patumtum dia program si Nidawul Islam Islam TV Channel 50. Inshallah subhanahu wa ta'ala yung mga lugto na ito magdungog umatod na mahinang ito sabab ikalida kato sin Allah subhanahu wa ta'ala makasud kita niyo Al-Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. So inshallah subhanahu wa ta'ala in dumihil kato patumtum mahapon ini hadlaw ini siya ini nangadji Markaz Al-Barrak doon na Sutterville amuin piyag umahan Sheikh Muhammad Tahir Jamail amuin masteral amuin nakawa ni masteral degree niya master's degree niya Libya Excellence Mumtaz. So inshallah subhanahu wa ta'ala namikyan siya ini naamog na yung mga kakandilan yung MSA ADSU Muslim Student Association Ateneo de Zamboanga University. Inshallah subhanahu wa ta'ala di na ako magpalukay iduhal ko in kapatot kan maudu niya panghinunggali pa Allah subhanahu wa ta'ala. Falyatafaddal fadilatu mashkura Abdurrahman Amli. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ikatancin sa sanglitan iwan sin pupudjihan tuput pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan salawat, iwan salam pajungjungan nato Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amoy piaturun sin Allah subhanahu wa ta'ala rahmat lil alamin ay rahmat pakatan alam. Nainang sa piaturo ni Rasul sallallahu alaihi wasallam intawangun inipon sin Allah subhanahu wa ta'ala palaynon dengha katigidluman sin kasyirik maun pagkasawahan sin panawhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hasabab yato inmawdu sin kami haadlaw ini ang unay pagbahasahon at tawhid ataw kan wujubut tawhid. Hadita pamalilay in pagbahasahon at tawhid ataw kan mga kadalil-dalilan manunjuki pa tawhid. Bihawon sabbuton nato banguning pagbahasahon at tawhid. At tawhid haluga amuna ipagyanon hamasdar niya wahada yuwahidu tawhidan ay bimana patunggalon hambukon bimana hinangon siya tunggal famana wahada Allah ifraduhu sabab yato ipagyanon wahada Allah in ma'na niya patunggalunin Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna Allah subhanahu wa ta'ala wahidun ahad. Sababin Allah subhanahu wa ta'ala tunggal siya way sabanding simu niya iwan way Tuhan mapatut pagtagipunan nakasawunnalan buat malaika nin Allah subhanahu wa ta'ala. Asyara istilahi imana sin tawhid amo na ipagbasa ifradullah ta'ala birrububiyya wal uluhiyya wal asma'i was sifat ay bimana patunggalunin Allah subhanahu wa ta'ala birrububiyya apagyanong rububiyya uning pagyanong rububiyya at tawhidur rububiyya muna bahagi ang sin panawhid. Ang unay pagbasa at tawhidur rububiyya ay bimana ifradullah ta'ala annahu khaliqur razikul mudabbir. Amoy patunggalunin Allah subhanahu wa ta'ala pamarat saya amoy siyain nagpapanjari singkatan piapanjari nagdirihil ni'mat hakatan piapanjari niya iwan tagamulay singkatan yuhyi wa yumit in Allah subhanahu wa ta'ala siya'y nagdiril kauhi iwan siya ray sabin amoy niya ulit pagbayakan niya sin kamatay sin ipon niya muna amo na ipagyanon at tawhid ar-rububiyya al-uluhiyya at tawhid al-uluhiyya amo na ipagbasa ni ifradullah ta'ala bi af'alil ibad amo ipatunggalon in Allah subhanahu wa ta'ala
hakakahinang sinipon niya ay bimana patunggalunin Allah subhanahu wa ta'ala hatiap-tiap ibadat kakahinang sinipon niya doon na haniap sinipon niya bang pakay niya patudyonin niyat niya doon naman nagkakahinang niya bil jawari iwan doon hakawal niya pati niya soy niya patunggalunin Allah subhanahu wa ta'ala. Haikatu bahagian sin panauhid al-asma was sifat. Di patunggalunin Allah subhanahu wa ta'ala hauno-uno na ithbat sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil naman hasifat akangan-nganan pagsifat niya padat niya. Damit yan lamod inuno na ithbat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amoy nasabot sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan sin kangan-nganan sin Allah subhanahu wa ta'ala hadat sin Allah subhanahu wa ta'ala amo niya tuin at niya maniutiyo kahaupuan sin pagbahasahon at tawhid habiyaon mari kita papagayano na abab wujubut tauhid magawa na to hakitabut tauhid muna dalil biyutang di si musannif rahimahullah amuna wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun parman sin Allah subhanahu wa ta'ala hakitab niya mahamulya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun long sin Allah subhanahu wa ta'ala ay wala ako nagpapanjari bangsa jin iwan sin bangsa manusia illa liya'budun insawab sin kapapanjari sin jin iwan sin manusia ay supaya magtag-ipon kakulong sin Allah subhanahu wa ta'ala dihay nilong sin mga ulama ipagbasahon liya'budun di amo na ipagpagyanon ay liwahidun impatunggalon ni Allah subhanahu wa ta'ala magawa pangadyan haayat na sabot ini in hikma sin kapapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala habang sa jin iwan sin manusia amo na in hikma amo na in diak sila manawhid pa Allah subhanahu wa ta'ala magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala amon katunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala ikarwa pangadyan makawa in pagbasa on ibadat anna al-ibadata hiya at-tauhid in pagbasa on di ibadat amo na ipag iyanon panunggali pa Allah subhanahu wa ta'ala ay bimana ay mag-ibadat kita pa Allah subhanahu wa ta'ala ipakita ta pa Allah subhanahu wa ta'ala in siya tunggal pagtag-iponan way naduwaing way sakuto way limbang uno-uno hikato pangadyan amuin dilan kita pangadyan haayat ini in Allah subhanahu wa ta'ala bukunhat manusia ang piyapanjari niya buat malengkan di piyapanjari raisab sin Allah subhanahu wa ta'ala in bangsa jin ay bimana bukunhat dya kita manusia in narak sin Allah subhanahu wa ta'ala magtag-ipon hakatunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala buat malengkan onday sa pagyanon pagbasahon bangsa jin ikaw pat pangadyan makawadi in pagyanon muna kawajiban suay hito na sin manusia bangsa manusia wan sin bangsa jin uno yato amo na ito yung pagbasahon illa liya'budun amoy pagtagipon pa Allah subhanahu wa ta'ala amoy panawhid pa Allah subhanahu wa ta'ala iwan mahuli pangadyan makawa di amo na in Allah subhanahu wa ta'ala siya ray mapatut sumbahon asawab siya ay nagpapanjari siya ray sabin suway sumbahon sin mga piyapanjari niya iwan di naman jari
pianglangan hamanga piapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala deng naman na bangsa jin iwan sin bangsa manusia in sumumba sila deng naman hapiapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala biya na sin kabiaksaan pagkakita na dukaing habang sa si mga musyrikin doon na yung pag-ibadatan nila in ashjar mga kakahuy-kahuyan kabatuwatuhan kasanto-santuhan alasnam mga barhala iwan na sin on kay wanan na marat saya nagtuhan na sila ha mga bituon ha uno na piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala ay di makawa pangadyan in maksud sin kapapanjari sin manusia iwan sin jin in sumbahon nila in Allah subhanahu wa ta'ala way limbang niya way sakuto niya. Hay karwa ayat na sabot diha kitab ini diha kitabut tauhid qaulillahi ta'ala walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut bunaltud long sinallahu subhanahu wa ta'ala nagpara kami walaqad ba'athna bunaltud tanto bunaltud siyapahan sinallahu subhanahu wa ta'ala nagpara kami maun hatiap-tiap umat rasul rasulan unin sawab may kita niyo pirahan rasul an i'budullaha wajtanibut taghut ay supaya manawag-tawag pagkatunggal sinallahu subhanahu wa ta'ala nanawag-tawag in karasulan magibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala wajtanibut taghut iwan papatinggalan papalayuan inuuno-uno na taghut amuin piagsumba susumbahon mapuas denga Allah subhanahu wa ta'ala diha ini kawaon na to ipagbasa un taghut Lawngi Ibnul Qayyim rahimahullah hapagbasa un taghut long niya ma tajawaza bihil abdu haddahu min matbu'in aw ma'budin aw muta' long Ibnul Qayyim ipagbasa un taghut uno na in siyumba mapuas ding Allah subhanahu wa ta'ala doon naka mga barhala at kan uno na in pagtaatan sin manusia amin pialawin niya yung pagtaat niya doon ha makhluk sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil naman ha nakura at kan ulama pialawin niya yung pagtaat niya ha mga yato dahil ha Allah subhanahu wa ta'ala inya to mabilang sila at taghut amo na ipagbasa un taghut min matbu'in matbu' atin niya dahil naman ha mga tumpukan si mga mangikita-kita mga basa ang galis amo na in mga fortune teller as-sihr dahil naman ha mga black magic iwan si mga atin niya himihinangkan niya iwan si mga ulama usu amuin ulama gamman na mangdihil ilmo amo ni kalawang gamman sin manusia amo na may nang sawab ikarapog ka nila apinal ka jahannam bayadu billah aw ma'bud biya na sin pagyanon alasnam di mga siyuma si mga manusia piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala indeng ha mga barhala amuin di misan makakaus dumihil kanila kamumpaatan atau kan mismo baransin maasnami awan di niya kakausan tawangon ay aw muta amo na ipagbasaon al-umara al-ulama al-kharijin anit ta'atillah mga nakura nakakuha na hapagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala mga ulama, mga umara
mga nakura amuin nakalayo hapamando sin Allah subhanahu wa ta'ala alladhi yuhillu ma harrama Allah. Amuin mga umara hiyalal nila bangunin hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala, iwan hiyaram nila na bangunin na haram hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ay bimana umara amuin mangdahi gaman pagkakahinang wala kyawayan sin Allah subhanahu wa ta'ala, mangdahi pagkakahinang amuin may nang sawab ikarapog ha mga manusia ikapagsakot si manusia pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa iyadu billah. Walakad ba'athna fi kulli ummati rasula an i'budu Allah wajtanibu at-taghut. Iwan nasabot ha kitabu suluth thalatha at-tawaghit kathiruna wa ru'usuhum khamsa. Mawanus in pagbasa, mawanus in pagyanon taghut. Ding naman mawanus in pagbasa ng taghut wa ru'usuhum khamsa. Iwanin nakura nila nasabot ha kita ha usuluth thalatha lima. Muna ha iblis lanatullah. Amon yatuin pangho nakura si mga taghut. Hikaruan niya waman ubida wa huwa radin, isyusyo na nagrida. Amin pagtag-ipunan siya, amin pagtuhanan siya, siya mawilang hatakot. Ikatu waman da'an nasa ila ibadati nafsi, isyusyo na nawag-tawag pa mga manusia, insumba uning ginhawawaran niya, ay mga silayat ko mawilang ha mga pagyanon at takot. Ikaupat, wamanid da'a syai'an min ilmi al-ghaib, isyusil nagkulal nagpahati hamahadyan ang insiya tagapanghati sin ilmu ghaib, ilmu amun wala niya way panghati niya, ilmu parakala ghaib tupot Allah subhanahu wa ta'ala in mga manusiyayat to mawilang hatumpukan sin at taghut, mawilang sila nakura day sabsin taghut. Iwan ni kalima niya waman hakama bi ghairi ma anzalallah, isyusyuin ng hukum ato imusal hukuman piyang hukum niya mapuas deng ha hukuman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin way na siya naglagi sinukuman sin Allah subhanahu wa ta'ala in siya mawilang at taghut. Amuin papahalian papalayuan sin Allah subhanahu wa ta'ala ha ayat na sabot walakad ba'athna fi kulli ummati rasula an i'budu Allah wajtanibu at-taghut. Ay bunalto siyapan sin Allah subhanahu wa ta'ala nagpara kami tiap-tiap kauman, tiap-tiap tumpukan, tiap-tiap bangsa, rasul ka rasul-rasulan ay hasupaya manawag-tawag pakatunggali sin Allah subhanahu wa ta'ala, nanawag-tawag sila papag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wajtanibu at-taghut, wala timugtog dito ha panawag-tawag nila pa Allah subhanahu wa sumagawa gyanapan pa wajtanibu at-taghut in papatinggalan in uno-uno na piyagtag-ipunan dahil naman hatumpukan simpiapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bena sin mga nasabot taghut yato ay bimana suwayato tinggalan iwan hiwin sin mano si amin di sila sumumbahayat to hasupaya di mawatal ipamarat saya nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Di hay ni pangadjian makawa muna in hikma sin kapaturod sin Allah subhanahu wa ta'ala rasul. Al hikmat fi irsalir rasul, in hikma mayta nagparain Allah subhanahu wa ta'ala rasul. Muna nasabot nagparain Allah subhanahu wa ta'ala rasul kanabihan karasulan supaya manawag-tawag pakatunggali sin Allah subhanahu wa ta'ala
iwan na sin tinya papatinggalan in mga tabot pagyanon. Ikarwa pagbasahon may sawab sin pagpaturod sin Allah subhanahu wa ta'ala rasul biya na sinasabot wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ay rahma ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala haipon niya akan nanay ng sawab biya turungin tiap-tiap umat rasul asupaya on naman mamandoy kanila may nang sawab mamandoy kanila amoy ini ikalayo nila pagkat deng hakatigidluman supaya makasuok sila matto hakasawahan sin panawhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikarwa pangadjian makawa in risala anna risala ta'amatu kullu amma in risala ipanawag-tawag sin mga karasulan at inya siwo ipanawag-tawag nila hapanawhid pa Allah subhanahu wa ta'ala pakatan tumpukan pakatan umat. Ikato anna din al-anbiya wahid. Ikato pangadjian makawaha ayat ini in agamasin mga kanabihan karasulan sila katan amunin agama Islam agama manawag-tawag pakatunggali sin Allah subhanahu wa ta'ala agama nanawag-tawag papatinggalan in kakahinang syirik sa kutupa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaupat pangadjian anna ibadat Allah la tahsilu illa bil kufri bit taghut. Magawa pangadjian hayat ini inibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala di siya mahasil, di siya matay masin Allah subhanahu wa ta'ala wat malengkan suway mo tinggalan in taghut ay suway mo kufuro ni mga taghut atau akan suway mo tinggalan ni kakahinang sakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala amunain masabot tara susong munaya dosa sa lago-lago pa Allah subhanahu wa ta'ala ay suwaya to tinggalan sin manusia. Ikatuaya nasabot wa'budullaha wa qawlillahi ta'ala wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a. Wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a. Law sin Allah subhanahu wa ta'ala al-Quran mahamuliya wa'budullaha pagtag-ipon ka mo pa Allah subhanahu wa ta'ala wala tushriku bihi shay'a ayaw kamo puminang limbang atau magsakuto kapag tag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hasumuno aya nasabot qawlillahi ta'ala qul ta'alaw atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana sambil paika napusan sin aya wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subul. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala qul ta'alaw pamunganu Muhammad kari kamu qul ta'alaw atlu ma harrama rabbukum alaykum hiwaita ko kanyo in mga kawajiban amun kiaram kanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala harrama rabbukum alaykum amun pianglangan kanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala amun banda kanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala hindi ka mo papasukon ha mga masabutin muna qul ta'alaw atlu ma harrama rabbukum alaykum muna alla tushriku bihi shay'a hindi ka mo magsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabot ta kain na muna na wajib ka to sin Allah subhanahu wa ta'ala.
imagtag-ipon kanya imanawhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Asawabiyat to di nasabot inlawan si panawhid pa Allah subhanahu wa ta'ala amo na yung kasyirik, amo na yung kakahinang sakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dihay ni bihati ka to sin Allah subhanahu wa ta'ala in sa laggo-laggo dosa aidamo tinya deng mga sa laggo-laggo dosa amuin karugalan sin Allah subhanahu wa ta'ala kasi nasabot inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Amun dosa long niya way nakaampunan. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, amin di na ampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga man siya nagsakutukan niya man sila mawafata wala nagtawad. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Iwan ampunon pa sin Allah subhanahu wa ta'ala magwas ding hakakain ng syirik ding hama din na pagbaya sin Allah subhanahu wa ta'ala di nasabot in sa lagu-lagu dosa at inya number one siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala hindi kita papagsakutuhon kapag ibadat kanya. Wa bil walidaini ihsana, insuway magbakti parwa maas, magbakti parwa maas biana sin nasabot haaya wa qada rabbukum alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala ganda ko na kanyo wa qada rabbukum ganda na sin Allah subhanahu wa ta'ala alla ta'budu illa iyyahu, hindi ka mo papag-ibadatun mapuas ding Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bil walidaini ihsana, iwan papagbaktiun papagtaatun padua mas. Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma, ay bang inhambog din kanila dumatong na in kalas atau kandwa sila dumatong na in kalas fala taqul lahumā uff, ay pianglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala imamong mamisara kanila amo in hikasakit sin pangatayan nila. Fala taqul lahumā uff wala tanharhuma, di kita papatason intingog sin kita parwama sin kita. Bisan pa ikaw na nila mushrik atau akan kafir, wajib dama si kita mag-addat hadwa maas pa kita in sarayaw palangay. Wa qul lahumā qawlan karīma, hindi nasabot pamungan kanila tiap-tiap manusia suay mamung harwa maas nila qawlan karīma, bisara malambot, bisara hikapog simpangatayan nila, bisara hikasan ng simpangatayan nila, amin bisara gamman hikadugang sila sa amin di nila hikaruhan. Ay qul ta'ala atlu ma harama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana. Long here Ibn Mas'ud radiyallahu an qal man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam allati alayha khatima falyaqra qawluhu ta'ala qul ta'alaw atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'an ila qawlihi wa anna hadha siratin mustaqim fattabi'uhu wa la tattabi'us subul. Long Ibn Mas'ud radiyallahu anhu
law niya isyusuin mawaya ay yanzura indumungdong humati umingat ila wasiyatillah hapamin min hawasiyat nasihat sin panghunato Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuin hawasiyat na yaun in pagyanon khatima at niya jukup sampung na in wasiyat yaun ikatan pardakan sin Allah subhanahu wa ta'ala falyaqra qawlu ta'ala ay basway niya basaw nin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala ayat na sabot talaw sin Quran qul ta'alaw ya Muhammad pamungan kanila ta'ala kari kamo bisarahon ko kanyo in banda kanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala inhiaram kanyo sin Tuhan niyo inhiaram kanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala ay muna rito alla tushriku bihi syai'a impianglangan sa lago-lago hindi kita papagsakutuhon pa Allah subhanahu wa ta'ala sampai pagkahinapusan sinaya ila qawlihi wa anna hadha sirati mustaqima amuna yan indan sa buntol indan sin mga sila kaya hidayatan sin Allah subhanahu wa ta'ala fattabi'uhu ay gayong guminiyo agad ka muharanyan doon ka mulaway haranyan wala tattabi'us subul ay kamu lumaway akarandanan may nang sawab ikadawhat yung sindukal sin Allah subhanahu wa ta'ala sabot ay sabi Mu'adh ibn Jabal radiyallahu an كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على الحمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله كأونا معاذ حديثني إما أنكس يا رسول الله حتاس حمار ampa nangasukan niya yung Rasulullah faqala li ya Mu'adh Mu'adh kaingatan mo ka atadari ma haqqullah ala al-ibad kaingatan mo ka bangunin hak sin Allah subhanahu wa ta'ala haipon niya wa ma haqqul ibad ala Allah iwanunin hak isab sin hak sin ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala maong patuhan niya Lahun Mu'adh, qultu Allahu wa Rasuluhu a'lam. Allah subhanahu wa ta'ala, iwan ikaw ya Rasulullah, tinya tagapanghati, makaingat ka ahalyan. Qal, law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, haqqullahi ala al-ibad, ay ya'buduhu wala yushriku bihi syai'an. Amunayin muna kawajiban hak sin Allah subhanahu wa ta'ala ay an ya'buduhu imagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala ay imanawhid pa Allah subhanahu wa ta'ala impatunggalon yan Allah subhanahu wa ta'ala wala yushriku bihi syai'a patunggalon yan Allah subhanahu wa ta'ala haibadat niya iwan wala yushriku bihi syai'an di siya magkinang sakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala di siya huminang kakahinang syirik pa Allah subhanahu wa ta'ala di siya huminang limbang pag-ibadat limbang sin Allah subhanahu wa ta'ala uno ayat tuin hak sin Allah subhanahu wa ta'ala haipon niya hindi kita papagsakutuhon pa Allah subhanahu wa ta'ala insuay kita insuay inipon niya so'y sampurna ipanawid niya pa Allah subhanahu wa ta'ala wa haqqul ibad ala Allah iwanin hak sin ipon pa Allah patuhan hak sin ipon haqqul ibad ala Allah in hak sin ipon patuhan niya actually bang pahamuhon kapanjari kita sin Allah subhanahu wa ta'ala mukte maksudta di mana way kita
way kita hak pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kita suway magtatadjawang nunin yak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sadi tinya supaya iyan sin Rasulullah itumbas si manawhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa haqqul ibad Allah an la yu'adhiba man la yushriku bihi syai'a. Inhak sinipon patuhan niya, hindi siya siksa, hindi siya adabon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ha mga manusia, isyusyo manusia in wala nagsakuto. Wala nagsakuto, wala himinang limbang hapag ibadat niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ay bimana, bangta tinggalan kakahinang syirik, imadaw hatta amo na indrida sin Allah subhanahu wa ta'ala, hindi na kita pasurun paapinal ka jahannam. Kultu lahi Muad, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afala ubashirun nas, uno lang ya Rasulullah, ipahati ko na ni mga manusia. Qala la tubashiruhum fayattaqilu. La tubashiru, ayaw ko magpahati kanila, ba't di sila dihay ni makawa pangadjian. Hawak to ini liang sin Rasulullah in Muad magpahati sin tinya ilmu ini. Sawab long sin Rasulullah fayattaqilu. Ada kala mga manusia yan magpahil-pahil na sinibadat nila, doon na sila hak manunggal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan binon nila na yun kakainang duwain binon nila na mga ibadat kaya wajib ka nila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ay sabab yato wala na apiapawaita sin Rasulullah hi Muad ibn Jabal haparakala ini bilang pagpahali ha mga manusya amuin. Adakala pahil-pahilon nila na ibadat dukain, adakala tinggalan nila na yung mga kiawajib kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dihay ni atinya kahawpuan maksud, may kita suway mga tauhid, may kita suway manuntut ilmu hasawab sin tauhid. Muna in panauhid hahadith na sabot ini siya na in haqqullahi alal ibad. Among yating kapatid sin Allah subhanahu wa ta'ala, hak sin Allah subhanahu wa ta'ala, paipon niya insway manauhid kan niya. Ikaruan niya pangadjian makawa apog meta kita sway mangadji tauhid. Sawab sin muna narak sin Allah subhanahu wa ta'ala pa mga ipon niya, pa mga bangsa jiniwan sin manusia imanauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hikato pangadjian atinya nakawata na hadalil kaina inna Allah subhanahu wa ta'ala la yaghfiru yushraka bihi, ay di niya ampunon imang nagsisyirik kanila. Bimana la yadkhulul janna illa al muwahhid, bimana di pasurun palawm surga sin Allah subhanahu wa ta'ala ay mga manusia amuin nagsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Buat malain ka ni pasurun sin Allah subhanahu wa ta'ala, intay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala pasurga niya amo na mga manusia na nanauhid, amo impapatunggal nila in Allah subhanahu wa ta'ala. Day naman ha ibadat nila, hakaul feel nila, day naman nakakahinang nila iwan sin kapdangan nila in Allah subhanahu wa ta'ala, tunggal kan nila. Ikatuin niya to, ikaupat akan suay kita mga jisin panauhid sawab sin inka rasulan naraak sila manauhid, naraak sila manawag tawag sin panauhid. Amo niya tuin hati niya, amo niya tuin panawag tawag sin katangan dia in manauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mahuli niya di
taymaon sin Allah subhanahu wa ta'ala inibadat sin tiap-tiap ipon at tatkala in sila himihinang sin kakufur kasyirik pa Allah subhanahu wa ta'ala, di taymaon sin Allah subhanahu wa ta'ala in amal ibadat kakahinang maraya uno na banging kakahinang niya sulang hakawayan sin Allah subhanahu wa ta'ala banging kakahinang niya yalamuran niya pagsakot pa Allah subhanahu wa ta'ala. Di ka unun sinakal, ini ikaw magsasambahay at the same time, yato ko meto pa fourth pillar. At ini ay kamaksuran, mga magtag-ipon kita, tunggal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Di kita manjari, magsakutukan niya, amon syarat, amon ito yung syarat, muna hikatay masinibadat ta, amon patunggalon ni Allah subhanahu wa ta'ala, bajtani buktawot, diwan, tinggalan in takot, tinggalan in kakahinang syirik na mahuli dito na hadja wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ito natudiyong salingkat-lingkat nasihat. Mashallah, amoy ito yung nasihat, amoy kahimut-mutan sin maita kita ni kepanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala buat malengkan manaw magliyabudun magtag-ipon aw liwahidun ay tunggal min Allah subhanahu wa ta'ala hakataan uno-uno mang kita mangayo tupot pa Allah subhanahu wa ta'ala mang kita mangibadat in ibadat i-offer ta pa Allah subhanahu wa ta'ala wayroon kita ipag-offeran, wayron kita pag-ibadatan, wayron tunggalon tamo at malaikan in Allah subhanahu wa ta'ala. Pangukitaon ang mga pangadyan dihil niya kato, aun dua makawa ta rito, in aun dua rukun, sinibadat. Amo na in isbat, iwan nafi. In isbatun mo, in wayron, amuin, isbatun mo in panawhid. Ay muna nafi isbatun mo in pagtauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala biasin la ilaha illallah in la ilaha amuin nafihun mo wayhun mo ikatan tusumbahun buat malengkan illallah in illallah mo na in isbat buat malengkan in Allah subhanahu wa ta'ala pang arito inisbatun na to, mga taymangod, amo na yung panawhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Innafihun na to, iniiwan na to, haamal na to, ang kakahinang na to, amo na yung pagkirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. So, in pagtawhid, in panawhid, amo yan amo in foundation, amo in usul, singkatan hinang marayaw pa Allah subhanahu wa ta'ala. In shirik isab, amo na yung talagbo-lagbo, maksiat pa Allah subhanahu wa ta'ala asawab banginamuk manusia nawapat siya hawala niya piyagtawatan inhinang pagsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala na salama-lama abadan di na siya makabuha dengan lamang pinahal ka jahannam dito na siya maghula salama-lama bangway na kaya pagtawatan inhinang sirik pa Allah subhanahu wa ta'ala kanda mga taymangod yung mga manusia waktu na tubiyahon magiyan sila in mga kaguruhan yan lang niya in mga amuin imahad moro imahad talon-talon biya syirik nadya wala na nanood dukain amuin nasihat nila pamano siya asawag maita bangin syirik mga taymangod in syirik na hinang nakasud siya pahinang sin mano siya ingkatan sin kakahinang nila marayaw mabatal bukon ka in Allah subhanahu wa ta'ala nagparma na ang Quran in khitab niya harap pa Rasul sallallahu alaihi wasallam sa sumakawa in parma na tuam harap pa katan in bangkaw lang niya ng syirik layahbatan na akmal amoy ingkatan sin hinang nakauna hinang marayaw apabila na kaminsan na nagkapag-syirik mabatal ito katan na kanda yung mga kaguruan sing kita nyo in kaulaman sing kita nyo nag-awi-awi tuod amo tuod din suway ikon
kita niyo hainang ibadat na to. Amo na yung pagsyirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pataptapon na to yung panawid pa Allah subhanahu wa ta'ala. So, di makasudsulga. Inmano siya, bang bukon siya ng mga muwahidun. So, inshallah subhanahu wa ta'ala, pangayo na to. Suod pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin malamod, malapay kita niyo. Amuin ang mga sila. Nangnauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang kita niyo mga yung pangindua pa Allah bangkitan yung mga yung Panginoon, natupod na pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ay nagagay po mga yung kansiyo-kansiyo, tawa uno-uno na, pa Allah subhanahu wa ta'ala, direct na. Sa kalasahan, kasuwan sin Allah subhanahu wa ta'ala, ipon niya, hinamok ipon, bang daran-daran, yung pagpangayon niya, Panginoon pa Allah subhanahu wa ta'ala. So inshallah subhanahu wa ta'ala, bang mayan in nasihat, maapunin niya, adlawin niya, mahinang ilaw, palitaan, singkitan niyo, amuin, sumuong kita niyo paunahan, mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, iwan damikyan, papusugon natin iman, pa Allah panawhid, iwan iman pa Allah subhanahu wa ta'ala, tugtog na ito, adi pa kayo makapamay, inshallah subhanahu wa ta'ala, salam dua, hamaas na mo, yanaway, asuterbil, iwan pa mga kataw tayo manguran na mo, iwan sing kataan, amuin, salam dua, o mga sila yan hakuha, pula, siya tumasin na. Amon ina iman, salam dua, avid fan kuno sin di Darul Islam, yan na area, iwan sinama niya, mga Amli family, doon na bunggaw, iwan, mga kataw tayo manguran na mo doon na sug, iwan na basilan, inshallah subhanahu wa ta'ala, salam dua doon kanyo, iwan ang mga sila doon na hula, amuin masi-masi, di magbatilaol, di murungog, di maatod si mga lectures, si mga kaguruhan, di mga kataw-tay manguran, di ni Darul Islam. Alhamdulillah, bang mayan yung mga efforts niya ito, yung mga lugto niya ito mahinang sabab, amuin ikasilong na to, asilong adlaw akhirat, iwan ikarida kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha, fastaghfirunnahu wal ghafurur rahim. Subhanakallah wa hamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.